الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa natubu ila Allahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Waliyus salihina rabbul mustadafin nasirul mujahidin al mukhlisin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa tamassaka bi sunnatihim wa takhallaqa bi khuluqihim ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsiyal muznibatal khati'ata bi taqwallahi azza wa jal. Mga umat Islam, in panggura-gura haagama iban sin puunan niya Al-Quranul Karim iban sin buka sin manusia humantap iban siminop insahaya sin agama Islam papangatayan sin manusia amunay ni asal deng tagna hiyahallian sin mga sila amuin di mabaya halam hunahuna nila bangin manusia kahidayatan sin Islam, kahidayatan sin Quran, inhuna-una nila maigin kawasan nila, maigin pagmanja nila, sabab subay sila tumaalok ka Quran, iban hasara sin agama Islam. Inini, asal deng tagna, bukunnya nyampa ajaman bihayaun. Asalin mga kuffar hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga musyrikun. Hiuwag-uwag nila papagkahin nila hasupaya mapaling dahil ha pamaratsayahan ha Quranin manusia. Iban ha supaya inhalaw munaw na nila tabunan nila in kasabunalan sin Quran. Along nila in Quran. Asatirul awwalin. Iktatabaha. Kuan sayan lang na in Quran yan. Mga daman sin mga nakauna payad to. Fahiyatumla alayhi bukratan wa asila. Aun magbarayta kaniya kan Muhammad. In kabuka ha Quran iban paghalli ha supaya in Quran di manaw asal deng tagna. Sampay rin kanila magwasiyat wiyasiyati
Di nila parungukon ha Quran intao. Laong nila la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Laong sin mga kuffar, qala al-kuffar, qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Biyaitan kita asal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-iyanin mga sila kuffar. La tasma'u li hadzal Quran. Ayaw kamu rumungog sa Quran. Ibot kaniyo. Sabab bang kamu rumungog, wayron dapat makawa kamu iban magkahagad, iban siminup insaya sin hidayat, sin Quran papangatayan niya. Ang kanay pagwasiyat nila, papagkahin nila. Iwot kanyo, ay kamu magdungog. Sabab bang kamu rimungog, naway na, maka na siya kamu yan. La tasma'u li hadzal Quran, walghaw fihi. Bangahon dahil kanila magbasa atau magbatbat sing Quran, ilghaw fihi. Hinang kamu paghiwok. Paggara, pagbisara sin loob lama, batsari karungukan ng Quran. Sabab bang karungukan, la'allakum taghlibun, tanto na sadya. Magkahagad kam, sabab may kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan ko biya salawat, inbuga ha Quran iban paghali sin manusia, hasupaya in Quran di mahinang laku tabiat si manusia iban. Hasupaya ri similakin sahaya sin Quran papangatayan pa laku tabiat sin manusia asal daing tagna. Kaano sadya. Wairun na nakapindan nila. Sabab kita nila in manusia ay sumusunon siyulakan. Sumusunod, nagluluyan-luyan, nagagad-agad, sumud pa ka may Islam pag makabasa sing Quran atau makarungog sing Quran. Kaya lupahan ko sadyain hambok dokumentary, hinang film. Di hambok ding Scandinavian country. Mga student umulang po taglima, tagpito, patagwalo tahon. Batay school. Pagnganan nila nag-excursion, pahambok po, siwi-siwi. Pag-uwas iurol, sin mga tao, sin politician, mga right-wing. Biuno, kaya matayan kauhaan tagpito. Putman bangsa nila. Nasaggaw. In kaibanan deng nga mga nagpanimbak. Yasubo, si Umaria. May taan niyo biyuno. In mga bata. Amunan sila na yan. In nagbabasa sing Quran. Susungon. Maray na mag-Muslim din mga tao yan. Piyatay na muna. Putman bukong pa Muslim. Hindi ko katumtuman bang ondeng kanyo nakakita documentary film. Iubos biyuno hambok dito po. Sumud da san long nga mag-Muslim bat magdungog sila sing Quran. Hangkad na sila nagwawasiyat wiyasiyat ireng tag na ikaw rumungog sing Quran, ay kamu masakan niya. Ay kamu humati. Nasingka no sadya. Way na nakapindan. Kaingatan nila. Ipagpakita nila, hindi nila tud kabayaan ng Quran, iban di nila tud kabayaan. Dumagbos halaku tabiat sintao. Sabab magkakada Quran, siyunog. Bukun yad to yang pahinang nila, sinamun haylayayaon, bukun. Asal nakauna pa pag hinangon nila na. Labilo ba namon pag nga na
Rasmus Paludan. Bukon yan ito panagnaan, panunog niya ha Quran. Bukon. Kaya kita to da public, haalo pansin embassy. Sin Turkey, iban embassy. Sin Iraq. Pini to din lugal. Aun maksud. Sabab manjari ra sunugon ha plaza. Manjari ra sila magsunog dito a jambatan. Harugaing tempat. Sumakwa pini in lugal. Haalop sin embassy sin Turkey. Kunin maksud. Kabakantara. Inna magjatubiya ini. Inasubuhun ta in baranta. Unoy sabing paindog tasin kita Muslim. Hinang bihayaon, si unog, butangan unod. Mulya in tampat ini, maunit sabutun ini. Paghinangon nila, ha-Quran. Buksukan sinalak, ang pasunugon. Butangan pais, sinamuin, pagkaunon nila, ang pasunugon. Panglagi-lagi, may ta haalupan sin embassy. In paindog sin kita Muslim, sin bihad to. Aundeng ha mga kaibanan Muslim, marayawing katug, haluk-halukan. Minsan da naguno, iuno inagaman niya, liyagi-lagi sintawin Quran niya, liyagi-lagi sintawin Nabi niya, way raino-ino. Way ino-ino. Bukon kita lamudhad to. Aw ni sab kaywanan, haluk-halukan day sab, natutog, way ino-ino simpamando sinaagama, di day sab magdungog hakakuruhan. Unim baita sin Quran, unim baita sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay mga yanlong niya. Agama ba? Dukaing subay kita practical biyayaon. Wala sab ino-ino. Sumakuha, bang makaingat, yad tulong na siyunog ng Quran mo. Na, yad to na. Sungkitan niyo. Sunuguntan niyo in embassy. Magwala kita niyo ang mga sasakatan nila yaon. Sunuguntan niyo, bagbakon, tupokon. Amo na ini, in mayta, pini nila haalupan sin embassy. Hasupaya in mga Muslim, agutan, magwala, mamagbag sa sakatan, manglububay, manunog, paghula sin tao, amo natin tiyatakaran nila. Buhi asalin cellphone nila biyay ni katan. Hasupaya kao, uno tayong pagtawag nila, hika-upload. Ayron na ka-TikTok, ataw Facebook, ataw Messenger, ataw Instagram, ataw ano, ngani niyo na. Inkaingatan niyo, kulang dahil panghati ko. Biubuhi asalin cellphone, hipag-kamera. Ang Muslim amuin magwala biyayad to. Sarap amuyad to yung maksud nila, bangin Muslim magwala na. Hasupaya, lang nila ha mga anak nila. Amuin mabaya imingat sing Quran. Amuin mabaya mag-Muslim. Sabab kaya ingatan nila, yauning kasabunalan ha agam Islam. Bunalin biyayta sing Quran. Nakakapin-kapin. Pakukus nila. Ha? Amo na yaon biyaw ni nakamakawayaan niyo. Anang lubuhula. Ananunog gimbasi. Ayad to nagwala. Insasakatan tayad to na natutong. Yad to na natupok, tiupok nila. Mga Muslim sa yaon. Bihaunin aga magkabayaan nyo. Mahulog kita palamliktag nila bang kita magbihad to. Putma yan. Natutug-tug. Haluk-halukan. Way ino-ino sinagama. Subay naon magbihad to. Nayad to nakatan.
Nagdarapan din, nagdara ini placard, nagdara placard, nagdara laban, kakana, hisayang pataas. Magwala, magsunog, magtupok, magbagbag. Sa amin, paggula, sintao. Nahulog kita palomliktag, simbihad to. Sumagwa, hangan in kita siyulakan. In bisarahon ko, bukon hangan sin parinta. Sabab, oy parinta taniuri, magmahikato taniyo. Sa amon kita niyo siyulakan. In sila rin turo kay nginistan nila. Hula Arab, hula Islam. Sabab, aon parinta, magmahi. Sa amon hangan kita niuri, biya sin hula taniyo, Pilipinas. Siyulakan. Unin hinanguntan niyo. In hinanguntan niyo, paragbusun tanyo in lakutawi at sing Quran, di kato tanyo. Amo yan in pakukustan nyo sa laggo-laggo, iban sa kusog-kusog, kaya uulinan ta, hiatubang taha, kakahinang nila, biya ini. Sumagwa, bangisab, in magmamahisin Quran, aturun mo misanin lakutabi at niya katan. Sulang hakabayan sing Quran. Awan hambuk babae. Dito ha Denmark. Sungman suno kuning Quran. Sin mga right wings. Lilikos sin pulis. Pwero ino-ino. Sabab pwero nakakitaan sin mga nanunog yadto. Sing Quran, aon Muslim doon. Sa kaliaon nakimawas din dito, babae. Diag to yung Quran. Di niya kabayaan sunukon, kitab na mo yan lang, hatinayin siya Muslim. Naggayo mo na ibansin, sung magsunog, sin Quran. Nakakaon na yung pulis. Kiyawa pa rin kaniyang Quran, di wahal madtuhamin magsunog. Bukon yan lang niya kay mo. Bukon yan tuin aturunta. Amun halaw mo na ando, nagmahi sing Quran. In makaino-ino rito, baran niya, hipagmahi niya yung Quran, sumagwa, wala doon di maragbus, halako tabiat niya yung Quran. Sabab misan ni namin sung magsunog yad, tuway niya kaya ingatan mga on Muslim doon. Sabab way roon, di magbus Muslim. Halako tabiat, hapagtamong sadya. Doon ha mga nangingita-ngita. But misan nabot siya interview. Insaksak sinbadyo niya riharaghal, apit mabot papusod. Lialaklak. Bukon pa namong sin Muslim babae. Biad din ka aki magyan ka, tiagmahi mo yung Quran. Sumahuain Quran, imbiyay ta sing Quran, wala di maragbus doon kay mo. Hangkanin suway hinangun sin Muslim, amon biya kato tanyo, sing kaalan tanyo. Diha Pilipinas, hasupaya kita niyo, kapag mahitan niyo yung Quran, paragbusun tanyo, ron halako tabiat tanyo, hakaul piil tanyo, imbiyay ta sing Quran. Diya kumakayan, subay tanyo hipamarinta yung Quran. Sa pabuhay parinta tanyo. Di ako makayan, hipanghukom tanyo yung Quran. Sabab mabukain mga kanakuraan tanyo ma-charge, sin parinta. Nagpaon parinta, ruhaing sinaon parinta. Aon sara, sin parinta Pilipinas. Sumagwa, ambis sara ko, amoy nangan kita niyo, siyulakan, individual. Paragbusun tanyo in lakutabi at sin Quran. Di kato tanyo. Hasupaya tanyo, kita niyo kanganan, piagmahitan niyo yung Quran. Bukunin pagmahising Quran, dumagbus bang aw manunog sing Quran, haluk-halukan kita niyo way inu-inu tayban sing Quran, way parsugpatan sin lakutabi at tayban sing Quran, aw man manunog yadto kita magbangon katan, naghundong man,
Di na manunog sing Quran, nagbalik da kita niyo natuog, biya sing kain na tagna. Piya sasaran tanyo ra ing Quran, yato taas pakapakatan niyo, hihinang tanyo decoration. So, why naon matay? Tabi man, di day kapag sipais, ing kamatay. So, why naon matay, ang patakarungkan, abiyas sa ing Quran, ulong nga nagbasa Quran dito, abayad, marayaon miyatay. Biyad to ra kumanindag bus sing Quran. Put maning Quran piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabun anzalnahu mubarakun. Unim maksud. In kitab yan pia pagbarakat na mo, piaturun na mo maun kaniyong. Unim maksud. Basahon bangaon matay. Basahon bangaon magtiaon manahuna. Basahon bangaon pag-imon-imon. Bukon. Liyadabbaru ayate. Bat nila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dongdongan, patungon, unim biyayta sing Quran. Ang kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in mga sahabat niya, nangasubok, kan Aisha radhiyallahu anha. Biyad dinin lakutabi at sin Rasul. In iya suboy siyo, Aisha, asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hangkan Aisha in iya subo asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In sila mga sahabat, isin na nga subo, mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan nila iya subo in Aisha asawa sin Rasul, sabab in tabiat sin manusia, makajariwang siya, iban sin mga bagay-bagay niya, iban sin mga umbang panun niya, iban si mga business partners niya, iban si mga iban niya magpa-basketball, magte-tennis, iban niya hagwa, barkada, makajari in labay, may san in magbisara, so biya diplomacy, indahan, aon pagnganan ethics, haantara, magbagay-bagay, magbisara. Sumakwa, pagdatong pabay, magkapinday lakutabi at sintao. Dugay nindahan habay. Bang iban bagay-bagay, bisara, kabtangan lammalambot. Sa pagdatong pabay, oy! Nakapagluto da ka mo? Mapdi ako, butangin niyo ako pagkaon. Pagkubo sing kopya, hilarok na japutan niyo man. Nagpapahit na sadya. Dugaing. Hangkan na iniya subo si mga sahabat sin Rasul. Pwedeng ba in lakutabi at sin Nabi? Haamoy na antara tanyo iban sin kit. Kaya nga tantan nyo na sa. Inmatan lakutabi at sin tiap-tiap siyulakan bang siya habay na. Bang siya iban na sin ahli niya. Gumawa na rito in bang mabungis. Gumawa na rito in lakutabi at matan. Pagkain nag-iban si mga bagay-bagay, naon pagnganan ethics. Pagda magbagay-bagay, magbisara, magkabtangan, magkaulpiil, aon naturan. Pagdatong pabay, hangkan na niya subo nila Aisha. Kunin siyang pag sina Aisha kanila. Unuin kita niyo rito hagwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, amunin lakutabi at niya rikamu haway. Kana khuluquhul Quran. In lakutabi at sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, unuin biyay ta sing Quran. Bihanin dagbos bang kita manglaggo ha Quran, iban magdipen sing Quran. Bukuning Quran, piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inangun hadyatas paka-decoration. Atawa hinangan frame, palingkaton, pintahon, pasaminan. Yan, Muslim. By Muslim. Wala doon di magbus sa decoration habay mo in pagka-Muslim. Di magbus in pagka-Muslim sintao hakaul piil iban lakutabi at bang miya maganda hapamando iban da akang sing Quran. Bihayan in pagnganan panglaggoy mo ha Quran. Bukon in pagnganan panglaggoy mo ha Quran bang aon nanunog yadto na ko manglarakbay manunog lupa mamagbag sa sakatan sintao. Bukon impagyanon ko among kita niuri. Dito sila dugaing in paghinangon nila. Sababing kita ni balikan ko. Individual.
way parinta tanyo. Bukun kita niyo hula Islam. Sumagwa paragbuson tanyo, impaglago tanyo ha Quran. Iban simpagdepend tanyo, pagmahi tanyo ha Quran, halaku tabiat tanyo. Amuyan in pakukos, hikapagmahi tayo in Quran. Yanun man kita. May talong na mo in Quran. Kitab na mo, piya mamaratsayan na mo. Tasak-tasakon niyo, sunukon niyo, pagatod kay mo. Punal kaw. Yan na dya kita. Hikapakita na. Sabab wala limalak, wala di maragbos doon kato halaku tabiat ta in Quran. In mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kanilayad tu iya subuin Aisyah radhiyallahu anha, supaya sila makaupi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biad diinim pagnganan manglagui ha Quran. Intungbas kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangaon na gawihon nila gubatun, hangkabulan palong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nananatat na simbuga in gubatun namo. Bangin Nabi manggubat, iban si mga sahabat ni. Sabab maita, piaglalako tabiat nila yung Quran. Dumana magtoy, magsulot, in gawihon nila, magbayad na kami jizya, ayaw nyo nadya kami raha magbuno, sabab di na kami makatukan. Nabiyayon magkakaos, sampay bata-bata, sibi-sibi, mamungkato, tao, tabiya, magkakatus, tabiya, ilugsok halom sing kauman nila, maka tawakkal mamisarakato, tamparasa, sabab maita, wala di maragbus di kato, illa kutabiat sing Quran. Subay, in kita niyo, hinanguntan niyo ari-ari, sinla kutabiat tanyo in Quran, bukun ari-ari sinding-ding tanyo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Fa ya fawzal mustaghfirin astaghfirullah al-azim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa huwa alladhi wa'ada al-mazida liman syakar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan hakima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majidun wa ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat wa tabi' bainana wa bainahum minal khairat. Allahumma ruddal muslimina ila dinika raddan jamila wa taqabbalillahumma minna salatana wa siyamana wa qiyamana bi fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma jalil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah innas salata anil fahsya'i wal munkar innas salata tanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.